دم باش گودروانین هجا یا رادیو دنگگل و خلک نو یا برنامه خوبون ام لپیش بروانم. گودروانین هجا دوی خلک خوده ام دخوازن لسر بشه دویمین و سیمین یاد آرکولوژیا جنده قاتمان دویمین و سیمین بگرندست. ام و مجاره به میوان خو انداما اکادمیا ژنولوژی برز نوجین کوبانره نقاش بکن. ام گلک سپاسیا ود کن که هون تفلی برنامه ام بون. سپاس خوش. هفال نوجین ام دست بکه دخوازن ویا پرس بکن د آرکولوژیا جنده یعنی قاتمان دویمین دنافبر کیجان سالات تدز گرتن و دوی قاتمانه ده قالا هفسنگی دنافبر خدا و خداوند داده تکرن. او هفسنگی مروف چواد کارش رو بکن. یعنی نها دما آرکولوژیا جن ام دما لکولین دکن آگاهی دروکی به چاوی که زانست تشیرو بکرن و آگاهی هی نه بتنه جبو به نراندنه که سیستم هی پرگال هی بکوه ناف سیستم که یعنی برجواندی دستلات داره برواجی جبو بکوه هزمت جواکه جبو بکوه هزمت جن تشتین که دیرو که داوک آگاهی ام دست دگرن بیا به زمانی که چاوی که زانستی به چاوی که سوسیولوژیک به چاوی که سر اساس برجواندی جواکه بپارزه ام سر به اساس لکولین دکن و شیروه خوشی سر به اساس پیش دخن وک ویژه گوت قاتمان چه حتی سر خداوند ربرتی اوسا پناسه دکه و لکولین سر به اساس تین دست بکرن او قاتمان دا تشتین کو اساس ام بخوازن درخن ارته جنین کو دم خدا یعنی او پیواژن کو ام دبجن پیواژن نولتیک و بری اوی جی پالولتیک جی دمه کی دگر نافخه او پیواژو دا جنین کو اکو پیشنگی جواکه بون اکو جواکه کم دکرن افنری آوا دکرن قرآن اخلاقی و پولیتیک دا روه دبرن و تشته دا اکو خودی فکر بون خودی اراده بون خودی اتوریته بون چه بو که او جن او نه قطمان داوین دا کت دست ظلم سالاره و به پرگال ظلم سالاره دا هر کچو اراده جن هات شکاندن نظامه جن هات تونه کرن دیسا همان دمه دا جن ادی قادن جیانه دور کت و قاده کی پر تنگ جبو جیانه جن هات هشتن لکولین سر و اساسی تیچه کرن یعنی وکی ویجی گوت قطمان به نه مرحله تی دست کرتن پشت یکمین یا دویمین تی نهار برتی بریا قطمانه چاوا پناسه که جبو دیروکا جن ام لکولین بکن یعنی ریک چاوا نشانه مدده تسیر مرحله دا لکولینه دست دگری او سه مرحله چیه یک مرحله وقت بری مگوت پیواژوی نولتیک و پالولتیک جی دمی ویداوی نافدا بریا میلاده 10,000 دست بیده که او پیواژوی خداونده یعنی اکو اراده جن تیده هنن آنجی جن ناو روبرنا جواکه دا جی دگرن پیشنگته وی تشته دکن و جواک بوینه آوا دکن کده آوا دکن او مرحله دویمین بریا میلاده نوبر 2000 و 4000 دایا وک پرسه دا جوا گوت او دکوه همان دمه دا قطمان دویمین جی ام وی مرحله دا چه دبینن نوبر اکو بریا وی مثلا تشتن کو آرکئولوژی دا برهمن کو تد درخستن هم وک تابلت هم وک دیمن هم وک هیکل هات درخستن او دا چه هيا تنه تصویر جن هيا یعنی اکو وکی سمبولا برکت تین نشان داین آنجی وکی پشنگه جواکی تین نشان داین آنجی سمبولا کده سمبولا پیروزبوینه تین نشان داین تنه وک پیکلی جن دا ام وان سمبولا دبینن دما دگه جی مرحله دویمین آنجی قطمان دویمین او دمه هم دبینن جن و زلام جن و میر بهورانن هر کدچه دیمنن کو آنجی تابلتن کو او پیواجا دا درکتنه ارته پرانی جن uzlan به هفرانن و هفسنگی که نوبر وانده هیا هم علی بروکراتیک تا تشتن کو هاتیه تمثال کرن وکی ام بجن ماسا هیا ملکی ودا جن جی خود گره ملکی ودا ظلام جی خود گره انجی وکی گل هفدو aynı evde وکی sembolin وکی شیر sembola hezeye anji vaki teyri baz sembola hezeye sembolin ku aslında sembole otoriteye sembola heze eftişta em navbere hem jin o hem zlamda dibinin hemen deme da tabletan ji em dema lekolin dikin yani piştin neolitik jeş berk megot beriya milade 2000 4000 ev daviya neolitik u despekirna Sümeran
kapsamadık yani ev merhale em tableta Sümeran da jidama mezedikin diyalogun navbere xweda û xwedawend yani eko em bêjin işte wekî kral û sultan yani an jî işte her du insanên ku peşengê civakên civakê rêve dibin diyalogên ku navberê wan da pêş dikeve em ev hevsengiyê dibînin yani nerina hevdu girtin an jî wekî mafê jin çi qas heye mafê zilam ev qas heye derheqê biryar dayînê da an jî derheqê kar da an jî mesela jin bi çi awayî penasê ser ew xwedawend tê kirin heman demê da ser xweda jî heman penase têkirin yani mînak ji bo xwedawendekî dibêjî işte xwedawendê bereketê ye xwedawendê evînê ye xwedawendê ku jiyanê efirandiye yani tiştên ku baş heman demê da ji bo xweda jî heman penase têkirin wekî işte xwedayê cîhanê ava kir xwedayê ku erd û ezmanê hevdû qut kir yani ti vê penaseyan da dibînî ku aslında hevsengekî navberê jin û zilam da heye ev yansıtmaya xwe rêvebirinê jî kiriye ev yansıtmaya xwe idare jî kiriye heman demê de yansıtmaya xwe civakê jî kiriye her ku diçe em meze dikin vê tiştê de hevsengî her diçe xira dibe ama mesela qatmanê duyemîn de me dest bigirin mirov dikare mînaka înan naw enkî bide mesela destpêkê çîrokê de çawaye her du bi hev re rêvebirina bajar da ûrûkê de ciyê xwe digirin her du bi hev re biryarê wan aynî ye an jî mesela kedên ku tê dayîn her du alî de jî heman ked tê dayîn û dîsa xwedawend vê derê de ne ku tê hilbijartin ew bi xwe pozisyonekî ew bi xwe dihilbijêrî yani dîsa ez dixwazim mînakê înan nabidim mesela zevaca pîroz ya înan da dumuzî û enkîm du heye her du jî dixwazin aliyê xwedawend da werin hilbijartin ji bo wî her du diyalogê wan neyê tabletê heye mesela dumuzî diçi ji ber ku dumuzî bi xwe şiwan e diçû ji bo înana bi xwe ew bike yani dumuzî ra bizewece dibêje ez ê ji te re heriyên işte herî baş bînim işte pezên işte herî bi ew ê şîrê wî xisa xweş e bînim peynirên herî xweş bi ev şîrê çêkim an jî mesela enkîm du dîsa yekî işte çandinê ra mijûl dibu wekî xwedayê çandinî tê nasîn mesela ev jî dibe ez ê genimê herî xweş ji te ra bînim berhemên ku herî xweş nav axê da derdikeve ez ê ji bo te hemiya wisa pêşkêşî bikim yani ti vê diyalogê da dibînî ku jin ew pêvajo da her çi qasî hevsengî jî hebe dîsa jî xwedawend ne ku tê hilbijartin bi xwe hildibijêrê bi xwe bi îrade xwe biryarê dide hem biryara xwe zevacê hem biryara xwe ew ê heman demê de dem em dibêjin zevaca pîroz zaten zevaca pîroz jî ne zevacekî tenê ser esasê evîndarî ye yani berjewendiyên civak dîsa ji bo rêvebirina civak jî aslında gavekî siyasî ye tu dibînî ku aslında xwedawend hem aliyê siyasî da hem aliyê jiyanê xwe da hem aliyê civakê rêvebirinê da xwedê biryar e û ser vê esasî hilbijartina xwe jî pêk tîne Hevalû jî di qatmana sêmîn de em dixwazin henekî pirsa bikin di wê qatmanê de çi qewmî ye û demê ku yê aliyê dîrokî de dikeve navber kîjan sala de mînakê ku di wê qatmanê de derketine pêş erê wek me got esas merheleyê duyemîn û merheleyê sêmîn ne wekî qatman merheleyê sêmîn de jî aslında digêji daviya ew ê pêvajoyê Sümer yani dîsa beriya mîladê 4000 digirin navxwe mirov dikare aslında qatmanê sêmîn jî dîsa heman salê de binirxîne ji ber ku me destpêkê de jî got ya ber bi daviya pêvajoyê neolîtîk û destpêka Sümera hevsengiyekî heye ama piştê dîsa pêvajoyê Sümeran da ev hevsengî êdî xira dibe êdî bi çîrokên mîtolojiyan da an jî tabletên ku hatiye derxistin da sûretên ku hatiye ev pêvajo da hatiye çêkirin da ti hevsengî çawa xira dibe nav çîrokan da mirov derdixe yani dîsa dikeve heman salê qatmana sêmîn de herî zêde wisa xwe derdixe pêş yani wekî çîrokekî mîtolojî herî zêde xwe derdixe pêş navberê şerê Tiamat û Marduk e ew xwedawendên ku beriya wî qatmanê duyemîn de û yekemîn de wekî xwedawendê bereketê wekî xwedawendê jiyanê wekî xwedawendê evînê dihat penase kirin û wekî jinekî herî xweşik dihat penase kirin em dibînin merhale dema dige ji merheleyê sêmîn qatmanê sêmîn ew demê Tiamat wekî jinekî canawar tê penase kirin
yani bala xo bidin tabletin ku yani tasvirin ku ev peyvajo da hatiye derxistin tiyamat wek şekle insan ne hatiye ev kirin sureta wî ji wekî canawarekî wekî canawer ki baskevî heye duvêvî heye wisa hatiye penase kirin yani tenê bi suretan da bile demem şirove dikin te dibînî ku aslında şerê piştra eku navberê İnanna en ki de kavmiye edi ev dere de hevsenge di xira dibe. Pişra yansıtmaya xwe peyvajoyê piş de wan. Yani peyvajoyê Tiyamat marduk dike. Çiye çiroke wan? Tiyamat bu xwe xwedawendê afîneriye ye. Yani aslında Tiyamat bu xwe rolekî usa didin Tiyamat dibêjin Tiyamat eku vê cîhanê ava kiriye û afirandiye Tiyamat e. û zaten xwedayê Apsu heye. Heman demê de hevjînê Tiyamat e. Her du bi hevre dibêjin ava şîrîn û ava xwe anîne gel hevdû yani zaten Tiyamat jî destpêkê manevî wek nav jî çi ye tiştên ku dibiriqe tiştên ku nav avê da dibiriqe yani maneyekî pir xweş jî ji bo Tiyamat tê dayîn piştê zewaca pîroziya Apsu Tiyamat neh kurikên Tiyamat çê dibe û Tiyamat her kurê xwe wekî xwedayekî mezin dike û her kurê xwe ra ew wekî erkekî cuda ya xwedaya dide mînak işte kurekî wî işte dibe xwedayê şer kurekî wî dibe xwedayê birûsk û baranê her yekî tiştekî digire kurekî wî heye kîngu heman deme da hem kurê Tiyamat e hem jî fermandarê Tiyamat ya şer e eku şer reve dibe Piranî yetkî tê destê kîngu da kom dibe Marduk bi xwe jî xweda ye ama Marduk dixwaze navberê ev qas xwedayan da dixwaze hez hemû bikeve destê Marduk ji bo hez hemû bikeve destê Marduk gerekî Tiyamat orta de rabe yani li vir de em çi dibînin jin êdî naye qebûl kirin îdarekirina bajaran da revebirina civakê da yan jî siyasetê da bürokrasî da heman deme de yani nêrînên jin di giştî jiyanê da êdî naye qebûl kirin û bi şexsê Marduk da esas da zilamsalarî êdî xwe diçîne yani zihniyeta xwe mêjiya xwe diçîne û dixwaze hez giştî hezên desthilatdarî hezên otorîte giştî destê wî de kom bibe Marduk vê derê de çi dike dixwaze desthilatdariya bibe ama ev tenê bi xwe heza wî tere Tiyamat nake ji ber ku Tiyamat heman deme de xwedê neh xwedê ye yani ew neh xwedê kelekê Tiyamat ciyê xwe digire ji bo wî xwedayên din ra hevpeymanekî ava dikin yani piştgirî dixwaze dibêje ez ê Tiyamat ew bikim bikujim Tiyamat tune bikim û xwedayê wî ew ê fermandariya şer dike kîngu ez ê kîngu jî bin bixim û dema min vê tiştê kir hûnê hemû hezê bidin destê min ez bibim heza yekemîn ya ser ve hemûya ser vê esasê ji ber ku êdî xwedayên din jî naxwazin Tiyamat bibe hez dixwazin heza we destê wî ew bibe ew demê xweda jî hemû dibêjin tamam yani piştgiriyê Marduk dikin ser vê esasê çîrokê de wisa dibêje dibê Tiyamat Marduk Tiyamat kuşt kir du parçe parçeyekî wî re ezmanê çêkir parçeyekê wî re erdê çêkir û xwîna Tiyamat la bi insana ava kir yani insan êdî avabûyîna insan jî yani çêbûyîna insan jî bi vê çîrokê re girê didin zaten jê ra dibêjin çîroka çêbûyînê yani destpêkê dünya çawa çêbû bi vê çîrokê ew dikin niha em vê çîrokê de çi dibînin niha beriya wî dünya çêbûye ji ber ku beriya çîroka Tiyamat û Marduk em çîroka înanaw enkî godar dikin beriya wî piranî çîrokên cûr be cûr em godar dikin ama çima çîroka Tiyamat û Marduk kirine dîsa bi navekî işte çêbûyîna dünya çîroka çêbûyîna dünya yani êdî li vir de dibîne sistema xwedawend danîbû yani jiyana ku xwedawend ava kiribû êdî ev jiyan tune bû şûna wî jiyanekî nû jiyanekî zilamsalarî pergalekî zilamsalarî hat rûnişkandin û dema desthilatdarî ket destê zilamsalarî dîrokên beriya wê hemû hat sîlkirin em vêya jî ew çîrokê de dibînin zaten merheleyê yani an jî qatmana sêyemîn de êdî şikandina yekemîn ya jin êdî çê dibe êdî piştê wî jî zaten her tim ber bi koletî de şikandinên êdin merhelê şikandinên din jî tê ava kir yani dîsa merheleyê sêyemîn de çîrokên din jî eku derdikeve pêşiya me dîsa em wekî
ذهنیت کی ظلم سالاری تدا دبینن همان دم دا دستلاتاری چاوا هر کوچیه خو جیب جی کریه پرگال خو آوا کریه مرو ام چروکان دا دردخه وکی مینا کا چروکا دمتر هیا دمتر بخوجی خداوند کی برکت هیا خداوند کی اساس تا تشتی کی خوشک بوینه نشان داده دی زمان دم دا کچا دمتر هیا کوره مثلا کوره به علی هدستا یعنی برای زئوستا تی تجاوز کردن و هر ام چیروک دا دبینن دمترش بو که چخو بپارزه پفچون نابره هادسو دمتر دا ام دخوینن همان دمی دا دیسا مدوسا هیه مثلا مدوسا بخو باجاره کی روه دبه اساس دا روه بریه کی باجاره کیه سه خوشکن هر سه خوشکشی هرم yani em bejin eyalet ciya reve dibin her seci erka reve berti digirin bes medusa çava te nasin وکی ناوی خدا جی مثلا معنی ناوی خدا جی چیه تشتین کو گرک مرو جی بترسه اساس دا مدوسا معنی خو یکمین دا ته معنی روبری یعنی روبری جیه کی اما پشرا هر کو مثلا دبیجن دیروک چاوا ته برواجی کرن معنی مدوسا ادی و دوگاره معنی کی گرک ته جی بترسه و چیروکا مدوسا دا جی همان تشته دبیجن یعنی دبیجن دما مدوسا مذکر تدبی کور یعنی چاوی مدوسا کت تدبی کور پوروی همو مره işte envrda چه دبینه مزکن aynı اوی چیروکا تیامت چاوا کو خداوند دسپکی خوشک بوینه او دکر işte به پوره خو به چاوی خو به نزکاتی خو به کسایت خو چاوا تیامت کرن جانور hemen demeden medusa جی کرن وک مر وک تشتکی işte erişe tedeki o zarar edildi hemen demeden işte چیروکا مدوسا داشت دبین اما ام ود گرن راستیه مثلا کن راستیه مدوسا چیروکا مدوسا دا تشتکیو سانینه مدوسا روبریه که بس دیسا عالیه برای زئوستا ته تجاوز کرن و پشت ته تجاوز کرن سر مدوسا جبو سر مدوسا ور جی کرن خدا نام خدا دبجن یعنی هفدو او دکن چاوا گرم دکن یعنی کی بچه سر مدوسا جی که او قهرمان گشتی جیهانه دبه و ناو دنگ ببه ناو خودی رو که دا بنویسینه تشتکی پرمزن کریه و داوید آجی کوری زئوس دچه سر مدوسا جیده که هنجت چیه مدوسا حتی تجاوز کرن و جنکی خراب بویه yani jineki hati tecavüz kırın xarabiye mezekin haya ev demid çirokanda em erişen yani jin tecavüzle buru namin haya çiroka Demeter yani keça Demeter kore u haya çiroka Medusa jin ve tiştere buru namine despeke kuştune em tiyamatta dibinin tecavüz piştevi kore u Medusa da dibinin u Medusa da em care ekemin çi dibinin jinen ku هم بروی دستیجی هاتیه کرن او بخو وکی ناموسا خوانده کریه تی پناسه کرن یعنی ادی ام وی در دبینن کو جن ادی بتن لاشه خو تی پناسه کرن و لاشه جن ادی دکوه شونا ناموسه و دما یعنی گره کی به پارزه اگر وی تشته نه پاراست ایوره تجاوز کرن جی دیسای وره کشتن و مثلا دما سر مدوسا جی تیجی کرن ویا وکی işte tişteki pırmezin kahramanteki pırmezin sanki belki rojame iroda çavaku jineki wara tecavüz kirin anji aliye namusse da hinek tişte mesela gor tişte feodalizmi gor kuralin feodalizmi nahatiye jiyan kirin hebe ev jine kuştin aliye malbat evi da belki serbelindi te penase kirin hemen çiroki em medusa da jidi binin yani tişten ku aslında em nav çiroki mitolojide bahsedikin pir ne dure rojame iroye yani aliyen namusa da be aliyen kuştinin jinan da be mesela ven salen da be tişten ku em brojanen uçayan da godardıkın anji brojanen bu hoji hinek tiştan raji şahit dibin pirani ser cinayetin jinane ser kuştuna jinane ser tecavüz kirina jinane anji pir temenin küçük da zevace rojame irojem hemen tişte دیسا نقاش دکن چوا کو او دمه خداوند و ارشره برما یعنی پشنگ جواکه و تشتره برما پشت پشنگ چو ادی روجامه ایرو هموجن عین تشتره برو دمینه ام گلک سپاسیا ودکن و وقت خواهش به موقتند و انتبلی برنامه مبو اسپاس دکن گهدروانین هجا ام بوی رنگی گاشتن داویه برنامه خویا ایرو حیا برنامه کم جارک دیتر بمینند نوا خوشیده